E barale itenzoni kango na tia sangoti timbunga ko tipe komiteso asangoni na molongoni. Biati kodrose se tibe Afrika Faustin Archange Touadéra Doutina ti matanga tingoku ti sango kusala ti agba kodo poto na kodrose se tibe Afrika matanga ni atambula ngene na bikwa ko so alondo chi on e wara sango nando na yanga ti sefora anga solo sa kusala na yango chigbia. Matanga so atambwa na gbeleti akota zuti kodro so atisala ala so kidati bumbi poroso alembe abumbi chi aturugu ala so kesa kusala na ndokwa ti agbakodo muzu poto na popota la mokonzi ti bada ti alezo ko jogbene gbia aturugu chi kota kamba so keti bumbi chi eitem nguoku ti bumbi so keti EM na kodo se ti be Afrika atambwa na yati akusala ti maboko na maboko na popo ti EM na kodo se ti be Afrika na ti teneti turugu ti kota kamba José Marques Dias so kidali ti bumbi ti EM lo fa angangwa kusala so bumbi ti ala sara ngbene yesu si bumbi su adu na kodo se ti be Afrika na ngusa ki osandoni baluse gbene gbia so abate ti se du ti kodo ni 15 na saint na mungo tene na lego ti ngu gbia ti kodo se ti be Afrika logo nanga kusala ti maboko na maboko so bumbi ti EM asarani na lege ti batango se du ti amwenge ti kodo ngana ti kodo se ti be Afrika alimbi fanala so bumbi sake ti EM amu maboko na ala so ke tonga na tugu sake na ti bumbi si agba kodo muzu kodo stifaye na atugu ti kodo se ti be Afrika. Elondo na yango tigbia supesi na kodose se tipo tondo so kasi kojo mama tibe Afrika Brigitte Touadéra na molengi indu balako so alondo na kodose se tibe Afrika gwe asimbene na lainga so alondo chi ona se tipo to ndo so kasi ale ke tengbi terna la so agana e ti kodose se ti Chine ndati tingingo tertia la so ke tiba agerti ambena kusala sinabi kwa ko so alondo chi on kojo mama tibe Afrika Brigitte Touadéra asa amen tambula tibe mengondo na ndo chando kwa so na yati kodose se ti poto e masango nandoni na singo chilu na poto na lainga so akilimbe ti be Afrika na poto Flavien Batanga na so akisa kusala na talimbe ti be Afrika nisi ayambalo na pikoni akuta so asa alisoro avanse kabale akko ti ofeli na action chrétienne pour la compassion so agati duti na yati angia ti amasika ti Asie Afrika nga na Europa tinguso atonda ti tambula ti ba ambeni ando ti poto tunga na musée du Louvre tambula so adutinga na ambeni ando tunga na jardin de Luxembourg Panthéon leki akko na kozo mama ti kodro ogbia Brigitte Touadéra ayeni ti bikwa akko so akondani na gongo ti ogbia Brigitte Touadéra na ndokwa ti UNESCO ti ba mandango gere ti abia ti angia ti siri ti amasika so akiduti na bikwa useso. asangwangwala ko ti tambula ando dalimo ti kodrose se ti be Afrika akapa ti sango akusala tene ti maingo nga na angu so yeke na maka ti kodrose se ti be Afrika nga na kodrose se ti Congo démocratique abagi gi ngbene e biri na dama na ngombe ti complexe galaxie na gbele ti gbere gbia Arthur Bertrand Piri ala so aga na iri ti nguru gbia nga na ala so aga na iri ti akota da sanduku nginza so yeke na kodrose se ti azuvoko ema asango mingi nandoni na yanga ti Martinez Gayo pialo so iri ni prejel akembeni pialo so abagigi ti mu maboko na lege ti ngu so abungbi e kodro ti be Afrika nga na kodro ti ita ti e ti République démocratique ti Congo na ya ti kota bumbi so abagigi ti zingo yanga polele ti tongonda ti pialo so lo so lo ke gbemi bia so abando na ndo ti ngu na wa na ya ti tene ti lo faso mbeni kojo pialoni abagigila ni kojo na ya chambena kodro tie si resultat ni wala yeti pekoni amungia na aita so akemu maboko na yi ni la si ala yeda bia ni sitene angbagila kwe ti mu maboko na yi titene kusala tingu ngana lekerengo aye alingbi ti mu maboko la kwe titene ala gona ningbi si kodro alingbi titene abanzoni imagbeyon gbia Arthur Bertrand Piri solo kete na itene na ndoti zingo yanga ti bombiso bikiri singila nana nunda ngonduta la swala inga sara mingi la a yeso si yake sara si a population ti bongia wara joningu
so agereta kaka pacha kwani wala dani alekeni asa la so ngu bale umene lasi aleki adaso aleki akumba chikwaso statene gouvernement sara a effort mais laso kutatena ke yati beti yakeso akeso na itati banque africaine de développement alaka ti muomboko na yi titene imun joni nguti yongoni na population ti bongi ti kota bongi akatikete bongi swando atene so pepe tikete bongi ando ambaki na centre ville mais laso kota bongi so ago jusqu'à na mbigi ti yeso ila te mbigi ti sortie nord PK26 PK30 na mbigi ti bimbo na mbigi ti lanja na mbigi ni ndende donc ake a population so kwe et population tu bongi laso agandu na yeso ngati munju utarambia ti 2 millions d'habitants moba na mbigi tingu na mbigi ti zongo ka population na mingi na mbigi ti Équateur mobumba ila so kwe na titi na bongi ge population na mingi. Alors banque africaine de développement ngati mumboko ni na mbigi nika ala kasara kota pialo na ligi ti tenti yaka tamo tu na ngati bongi moba ka kumba ti yaka na mbigi tingu mingi akana mbigi ti ala ngakwe akafali gege wara nguti ongonia wara ko donc ikwe il dépend na yeso ya kota bongi ya jusqu'à Begwa à jusqu'à Bimbo jusqu'à mbigi ti zongo ka kota ndoniso. Donc banque africaine de population banque africaine de développement aider à mumboko na titene si wara njoningu et ko je bene bien alegi so biati yanga so biati ko do munalo amu yanga na bi titebi travail bisara quoi mumboko na itati banque africaine de développement ala bala so et atmiti ti mérite bongi akana te atmige na itati ti mérite bimbo ti be ko ala kweka a mérite bongi kweka na petit titni gumi pa ko tni sa ko ta lancement so titni fana leti a population ti bongi kwe que ba meni kota kwa ka commencer so biati ko na leki tianga so biati ko dromu ko je benek bia mu titna yapu na tereta mningi ti bongi titna wala njoningu titna la yonsela wala seni akenzone inga itene ngenza so kwe abagigi titena sala na kusala ti pialo swande ake ngbundangbu balegumba ya wala 90 milliards sosi aitati so ake ala so ake mu maboko na yeti koforo so ayire ala banque africaine ti développement amuni teneti sarango na kusala ti pialo so a unziawe andura sangochi e chimbunga kwa chipeko chibeko mbiteso ingbala kweti badalimo chikodro sese ti be Afrika.